Mina bengicela ukuthi ngaphambi kokuthi ungene la kwi-comment section yami ubhaqaze lo mbhaqazo ubhaqazayo ukuthi uzimdolo udayisa noma yini, uyoza ayidayise noma yena. Uqala ususa ingqondo ey'nqeni uyithathe uyifake la ehlala khona. Bese uyagooglisha phela ukuthi i-X5 ibiza malini ya-2024 le ngihamba ngayo. Googlisha ukuthi hamba malini, bheka i-school fees sase-Ashton. Ubheke phela nokuthi ama-rates asemhlanga ngoba phela ngikhokhela bond ama-rates asemhlanga amalini yabo, ubheke konke lokho yabo. Ubheke phela nokuthi ngino-anti abawu-5 bawu-2 la emhlanga, abanye basikathadi kule eminye imizi le enginayo. Ubale phela nalokho, ubale nokuthi nabasebenzi abawu-12, ubale phela ukuthi bayahola yabo, bazoholani if mina ngingadayisi, yayibona lonto. Ucabange nokuthi mina kunabantu engibasizayo abanqena ukuhambe bengena ezitolo bethenga izinto nani abaprefer u-courier door ukuthi ubabekele eminyango izinto. Mina kunama resellers, abantu abathengayo kumina behambe beyodayisa emakhaya, behambe beyophanta impilo nabo. Mina nginengqondo, mina lo 56,000 enguholayo ngenyanga awuyigcini zonke izidingo zami, so ngiyayidinga i-side hustle ezokwazi ukuthi ingingenisele imali. So angeke ngikwazi ukulokhu ngidila nabantu abasapheka ngebhodo elinuka ibheni, uthatha ubeka amanzi etiye ngebhodo elinuka ibheni. So nje ngiyacela badli, cela nje umuntu ngaphambi ukuthi angibhaqazele nje, Nkosi yami akaqala abale ukuthi impilo engiyiphilayo ayilingani naye. Ngisizwa yilabo abantu abathenga izinto engiyidayisayo ngo-40 rand, ngo-100 rand, ngo-60 rand. Labo bantu-ke mina abamise yami impilo. Isambane News sibuya nazo sishisa.